namashumi ayisishiyagalombili nanye 181. Nakhona abangilekelela abangcwele basezulwini ngifisa ngathi ngabe siguqe esiyisithupha kube khona abazomsekela nje ukuze makonakala kuthiwe uyena muphi lapho ubhimbile kuthiwe ukulaba abantu abayisithupha, kungathiwa nanga niyambona nje ningayibuza ibhasi bhaliwe cha yasinda
lesi sihlabelelo asipheli, ivesi iyaqhubeka, kodwa le umsebenzi engithunywa lapha uzodlula. Ngolunye usuku nginomfundisi uMagwaza wasezweni laseNkandla, kwakumshado, kushadelwa umvangeli unene osadlule emhlabeni. Wayeshada noMamhlongo ngithi kwakuyisigcawu sika 14 ngoba unamakhosikazi awu-16. Emva kwalo 14 kwabuye kwangena ababili. Uthi-ke kimi, wemfana kaMzala, phela ubaba wami uzalo ngwayo. Amen. Uthi-ke wemfana kaMzala, laba bantu ohlala nabo eNanda lapha eMangweni sebeze bakugcoba. Ngithi mfundisi wenkosi kunjalo. Uthi ngeke ngisho lutho umuntu akaMzala, umuntu ubonakala ngezithelo zakhe phambi kwabantu. Bakugcoba nje khona into abayibona ukuthi ufanele ukuguqa phakathi kwabo. Uthi-ke kodwa ukuba beza kimi kuqala ngangeke ngivume ukuthi ugcotshwe ungalulekiwe. Le nto engizoyisho la ningixolele nezwi lami elincane kakhulu nase iBK nalizwakala. Ngithi mfundisi wenkosi ngilalele, wase ngibuka emehlweni wathi ngibheke mfana kaMzala, ngase ngiyambheka. Wathi lalela-ke lento engizokutshela yona hleze la usuka khona bakutshelanga ngoba ngenzeka ulwazi lwabanalo. Ngathi kodwa mfundisi ngeke nohambe uyocela ushwele uye kumfundisi uLuthuli, uthe ngathi konakala lapha le ngane kaMzala izolimala. Uthi-ke lalela-ke, uma egcekeni emzini kababa wakho uke wenza inkonzo ka-14 phakathi egcekeni, umuzi wakini ubulele. Uthi egcekeni emzini kababa wakho uma uke wenza u-23 kwakhala igubhu la ekhaya, uvula u-23 uvalwa, lo muzi ubulele. Uthi uma uke wenza u-25 egcekeni kumnandi kuwe ngoba kuphithisa ingubo emhlophe egcekeni, uthi lo muzi wenze wavalwa ngezihlahla kuyokhonjwa amanxiwa, uthi wawula umuzi wakwaphakathi. Uthi angiphathi kamoze wafaka ilanda egcekeni, indaba yakhe ayikhulunywa. Uthi kufanele uma unesihe ngoba isabatha kalephulwa, zonke izoba isabatha ufunakala usethempelini uyokhonza uJehova. Uthi mawubiza abayingcwele egcekeni emzini kayihlo wamemeza usontweni ngo-1 enkonzo lesabatha, lo mzi uphelile. Uthi-ke akokwakhiwa indlu eceleni kwethempeli, noma ingaphathekwa ngodaka, noma ingakhiwa kahle, kodwa zonke inkonzo zenzelwe khona, hayi egcekeni kini. Angazi noma lento kuBashumayeli, ngoba phela singabashumayeli kasifani, ngoba inkinga yethu sihlukene kathathu singabashumayeli. Abashumayeli nje bahlukene kathathu, khona umshumayeli ofike sisobala uthi ngigcine baba, khona umshumayeli ofike kuhlala ibandla kuthiwe kuzokwenza njani ngoba nangu umshumayeli kodwa siphethe use umvangeli ngisho kahleke nangu unyawo seduzana. Amen. Ngiyabonga mvangeli wenkosi uNyawuse, engathi ungayiphatha kahle umvangelini, ikhathi ungezodimothwa kuthiwe hlehle kwaShumayeli ngoba sekugcwele. Hlala nje lapho khona, ngeke usabuya baba, uhambile. Uma-ke kukhetha umshumayeli-ke kuye kuhlale insizwa phansi noma amadoda besethwala ibandla. Nibona kanjani ubani ongase aqhubeke nomsebenzi kaNkulunkulu la?
bese bethi abanye sibona usibanibani, abanye bathi sibona usibanibani, othola abanye kuthiwa usibanibani, kuthiwe uyena ophatha. Ngaleso sikhathi kade kuqedwe bese kuyathandazwa. Uma uMshumayeli ozehlisile khona into efikayo emahlombe kuwe ukuthi umini uyaphela, ngizongaliboni izulu mangehlula umsebenzi kaNkulunkulu. Khona kuMshumayeli okhambe sethwelwe, ungangibuza ukuthi usethwelwe ubani, kodwa usukethwelwe. Afika bekwe la kuthi uyabona ke nangoke manje uzoniphatha, nizomthanda, futhi ke uhlabelela kahle, futhi uclean, noma ekhuluma kana amalimi njengophakathi oyinzalo kaMose uzosondisa kahle. Phela umuntu onamalimi inzalo kaMose le owathi ethunyiwe ephethitshe ebhala imithetho, wathi ena lawa phansi lapho ihlika kwaqala phansi kwaqoshwe elinye. Lo wesithathu ke yilona hlupha uMshumayeli ethempelini. Ahluphe njengamazi uMshumayeli, abazali uMshumayeli akhuluma angazi kwaMshumayeli ukuthi uhlalaphi, walandwaphi, kuthandazwa efaka kulesi umzimba ngaphambi kwakhe. Angazi ukuthi uMshumayeli inhlobo yomuntu le. Noma khona uMshumayeli amphendulele mina kanjani. Bese kuthi uzokwenziwa njani ngoba uyahlupha, useyimamba manje nesonto akusasonteki. Bese bethi kuze kube nokuthula, mnikeni isihlahla awubeka amatshe khona, bese hamba nahamba na. Phela ngeke ahambe yedwa, sihlukelele kathathu. Kanjalo ke noma sewenza umsebenzi kaNkulunkulu ngeke sifane, ngeke sifane. Kuyothi makufika abantu abakhulayo njengoba begcwele ithempeli nje, ngeke sibaphendule ngokufana, ngoba usizo lwabasilwazi, ngoba siqhamuke sithwelwe, sabekwa phansi, ngoba sivukela uMshumayeli. Omunye sayemamba sobahlaza njalo kulesi sonto, awukho umthetho ongena kithi. Uma sikuleli bandla sidinga ukuthi siqonde, ngoba khona into esiyisebenzelayo ongeke uyibone manje, kodwa mhla usuhambile uyifica phambili, angazike mawugeja kuyoba mnyama nangesonto. Bakhululekile abantu ezweni esikulona. Kwavezwa ke lento kuthiwa asiyovota kuze abantu bathole intuthuko. Kwase kuthiwa kuze nilethelwe amanzi nogesi, banini ngandawonye. Emakhaya ke khona abantu abakhe emaqeleni ngoba bafuyile. Uthanda kahle masegcekeni abona imfuyo idlala bisiyophuza emfuleni, ibuye ikhuphukele entabeni ngemva phezulu ukuze iyoqoqwa ntambama. Sekufika ke lo muntu ke ophatha iminyaka emihlanu lokuthiwa yikhansela, athi sukanda hambani bengandawonye, khathi nizokuthola ugesi namanzi. Yakhuphuka imizi yaphezulu, kwaba khona indoda ethi ngeke ngisuke la khona amathambo obaba mkhulu. Zithi ke ingane ncema ubaba, sesele sodwa asikhuphukele entabeni sithole intuthuko. Ithi indoda kahle nkosikazi, angikubeki la, ngiyohlala eduze kwabantu, ngiluke ngihleli ngedwa. Ziphinde ingane zithi awuncenga ubaba akhuphukele phezulu. Mase vumba bayikhuphukela phezulu, uma efika lapha isakhiwo lesakhiwe zatha kusole sakhiwe phezulu, ebese efika na alandela abanye akhe indlu ewu4. Besapha umnyango kahle, sohlala lapha kubantu abami, sothi masithola amandla bese phinda sakhenye lapha. Kadila ngalibalela izolo ngithi manazana. Bese liyabalela izulu kahle, bese kuyashisa emini, baphume bahlala eminyango lelibalela. Bese kuthi ntambama makushaya umoya,
umoya sebesendlini awuzi ngapha emnyango ushawa ubondeni ngemuva zithi ingane phela endle ihamba ngakuma awusicelele kubaba avale lo mnyango ngapha awuvule ngapha ngoba umoya uqhamuka kuvalwe lo moya sicamba singaba sikhishwe kuvulwe ngapha ebese liyaqhubeka liyabalela bese line kahle kuthi mhlali balele bese ntambama ubuye umoya uqhamuke ngapha awungeni ngalapho okade kuvulwa khona umnyango zithi ingane awusicelela ubaba angabe sawuvula manje lo mnyango akavule ngapha emnyango ibisiba mbili angithi uforum lemnyango emibili amen phela samba amen bese kuthi ntambama busaqhamuka umoya ungene kulo mnyango wedlule uyophuma kulo mnyango kodwa uma ungangene emakamareni zithi ingane kanti kwenze njani sayijuluka sisendlini ngoJanuary kuya kuDisemba amasabatha u52 kodwa kuwena endlebeni ungena kule ndlebe ngapha kuyophuma ngala kuhlala lutho kukhuluma njalo ngesabatha akulungi kuwe kuzongena inkonzo zezefungo ziwuthwalo onyakeni kuyafana akungeni lutho noma kungakhulunywani la kuleli bandla esikulona hamba kanjeni ukuze ubone umshado kamhla uphela kufanele nokuthi akushiwo ngolutho yingakho enye inkosazana kwabonakala ngelinga ngisidlulele emhlabeni isethempelini iphenye idindi kwathiwa yini kwathi yathi bengilala kusondwa uthi uShembe ngizobheka amazwi bekhulu bongibuza ukuthi kade kuthiwane ezansi angiphethe lutho uma besikuleli isonto ke likamezozo lomhlaba ibandla elihloniphekile uyikhethela wena ukuthi uhamba ngayiphi indlela uma ufika lapha uthola umngane oqamba amanga nawe uzoba njani la ekhaya ke manginyakaza umhlangano ngihamba ngetruck elikhulu leli WD fulele lidluleke kwa space lapha lifaka udizili mase ligijima ke liyathetha ligijima uze uthi lidlula nje la udizili lulayishile kwa space manje sisonta nawe la uphuma ngaphandle ongena ebhawuzini uphinde uzongena uzake manje ulandela naye izimpukane futhi uthanda nokusibingelela sesivala namakhala kwenze njani esontweni siyakumuphi uShembe siyabona ekhaya uphuma kulo uphumile ekhaya kini wafika la usufikile ke lapha uyapi zimbili indlela uyakuba kaShembe noma uyesibhogweni uyikhethela ngoba njoba uyongena ebhawuzini uphuma umanzi uze lapha nje beke sikululeke ngoba kuzwakali khona ke angazi ngoba babachotho mhlawumbe khona imithetho ekishiwo angazi ngizongakhuluma iphutha ngithi ishiwe eceleni kodwa imithetho iyabekwa nje ngoba kuthiwa ibeka imithetho sahluleke khona umthetho omushake sengukhuze ngaze ngakhathala ngiyabona ukuthi ngokhuza ngedwa mhlawumbe ngizoze ngibhale isolo ngitheke ngisho umuntu afike akhiphe imali yakhe athi umnazarethu omuhle ungena sebehleli njoba sibagqokile athe ugqokile ebese ephinde ethatha ijacket lo mijaza ugqoke ngaphezulu komnazaretha ubalo Shembe lo mthetho sikuthatha phi pho imuphi uShembe kwamaphephe wethu wathi mawugqoka umnazaretha busufaka ijacket ngaphezulu
bangaza bathi walokungibona nginolakana mangisenkonzweni ngoba ithi inyanga yezulu ngo1988 imila ithi bathi yayikhuluma umbhobhi ihambi ushiya iphindi wedlule iye ngala kwakukhona izipika lezi ezimhlophe ezicobezelayo ithi ngicela ukubuza uma ukade ulima insimu wamisa isithusa lento yokususa izinyoni uthi zingathi mawusuvuna amabele isithusa esisalaphi kwathi nya phela ngeke ushevu umphendule ephethe inkonzo kwahluleka amampondo inkosi la ngiphethe inkonzo ithi yekane ukudla ingulube bathula wathi maseqedile bathi wena tata uhlupha ngoba uthetha wedwa sikuphenduli ngeke leli uzokhuluma ngalo ligwinye thina ngoba sibaningi izwi lakho lincane kakhulu ngeke siye kudla ingulube thina uthi kaMshembe ngangihlela uthi kaMshembe oyiphendula nayo ngiyanitshela isithusa into esalensimini uthi ngiyabakhalela kabagcotshiwe ngoba ngeke balingene izulu uma abantu abaguqe phambi kwabo behluleka ukugcina umthetho kaShembe uthi umfundisi umagwaza kimi mntakamzali uzosikhethela into ezimbili uma uthanda leli thempelo oliphethe uzoliphatha ngamanga ngomhla uphela wezihogweni noma uzoliphatha ngeqiniso ngomhla uphela wezulwini wena uzokhetha Mashumayeli swaqamba manga sisho kuyikho khona obuza umvanga olushezwa kwaSwayima ombuza kahle ngolunye usuku ethempelini abakulona sisekufika laba abaphathi iminyaka emihlanu amakhansela bathi lalelani ke njengoba nisonta la indawo yomphakathi le sesowaqoqa amatshe siwabeke lapha nofunda ukusontela sokwakho uzwingi beingane bathi bona uNkulunkulu somkhonza wathiwa awungangena endini zamasonto ziningi la futhi nisonto ngesonto noma ngesabathaleli leli futhi abashisa sabathe balomgqibelo nanga umgqibelo ungene endlini ezinisonto khona lapha sibekuzwe bathi hayi ngeke uNkulunkulu udinga thempeli kwathiwa uNkulunkulu yini wona elishoyo nisho uShembe losazofa uhlulelwa obuza uShezi bahlakazeka bahamba umango lesihlanu waphuma umphakathi wawuhlikiza amatshe amanye wawuswabeka inqwaba kwasanga kusasa ngayesabathe mabefika ofika kuqala ubuza ukuthi kuzosontwa kuhlakazekile nje amatshe kwathi maku5 to 9 ekseni ayisehlabalela amatshe adinqiwe athi mbongeni uJehova izulwane zenu kwahlabelela amanje obuza uShezi bakithi ahlabelela amatshe uma bevula ikhomba begqoka imnazaretha ayesethula amatshe basonta amatshe esihlakazile baqeda lapho bawabuyisela amatshe kwasekuqhubeka isikhathi unkosikazi umama logani ikhansela wasuyakhulelwa sakhula kahle inyanga hamba kahle inyanga kwathi uzobeletha la ekliniki kwasi ngala ngihlala khona kodwa akaphuthuma amagandi waphuthuma khona wabeletha kwasekubiza umkhwenyana ikhansela oza baba ozola inkosikazi wakho setetile thatha indoda imoto gijime piyunga uShembe lo khona wekujika manihamba nobabili mawefika lapha uthi sekuthola isibanibani kudozake sikhombisa ingane ebeletha unkosikazi wakho esiswini sika mama kuphuma itshe leli tshe lidinga ethempelini uyabuza ukuthi yini uthi unkosikazi angazi uthi hayi inkosikazi sasuke sawuthinta amaNazaretha asahambe socela intethelelo amazike uthi uma uphambana noShembe kuthiwe
ethempelini nezimele sinomhlambululo umdlalo khona ikhehla lasemnambithela luswenke lalithanda lasemnambithi mhla lihambile emhlabeni lalokulihamba libuya lale lahambe ngo6 ntambama usuku bonke kugijima umakhelwane uthi umdlalo sekwenze njani uyabanda ngezansi kodwa usifubeni uyashisa inhliziyo yaphamba uthi akahambile wathi evuke lokho kokugcina sebuya uthi mntakaphakathi lapha nakezimele khona isihlahla sikamango uthi uhleli mako December umango uthi qinsi uwe phansi buso yayikhethela ukuthi uyawuthatha uthi inhlabathi uyawudla noma awudli namazwi ke awala uzothatha olithandayo uthi ke mntakaphakathi njoba ngihlala lapha kwaM kufika inkosi ilanga yadoza mntana emkhonto efuna ukukhombisa yona laselifaka isandla khwapheni sase sindiza sakhuphukela entuzuma egqumeni phezulu sase sibuka nayi Phoenix ngaphesheya uthi mntana ubonani lapha uthi ngibona imizi neyiboba athi konje nosabona ngamahlo asemhlabeni bese ekhomba ngeminye emibili ayiveli iphela imizi neyimoba iphela bese kusala ibhuku bekhona iduli zomuhlwa athi SHEMBE ngibona iduli zomuhlwa athi hawu wena mdlalo sawubona kahle aphinda khombe bese udonseka umhlaba uzeduze mathi yabuka yingane ziyakhala zembethe uthi lento ayibona lapha mntanami uthi ngibona izingane aphinda khombe ngemnembili bese kusondela umsindo weingane ziyakhala uthi umdlalo sebakudabuka amathuba hlele zayikhala nga uthi ke hamba utshele lo mfana kaphakathi umshumulo wasezimele ayitshela abantu ukuthi abaye ukhushila izisu lezi ingane ezibeni zikhala kanje ubusuku nemini kodwa thina esonela kaze siwenze lo ngikwenye indawo ngathi mangidoze isihlabelo ngathi mangisegcineni ngithi shanko usuphozise wala thina besonile washayeka phansi umama wathatha okishela umnyango kwakusendlini ngiphiwe ke izwe ecishe libe lidala kunami khona ibhikhakela endlini wasebe kwemnyango ngasiphinda kathathu lelo vesi kwavalwa kwaphula usiyangiqhela umkhokheli wemkhokhe usethi wemfana kaphakathi isondela lesihlabelelo ungapheli usihlabelelo uma usendlini siyasilimaza ngoba usazi ukuthi sisukaphi uthi lo mama lo njobe kulo bekwemnyango uthi ngaphambi kwakhe kuma ingane ezimbili ezinqunu zithi uyamuzwa umshoti uthini kuwe wasikhipha sasenzeni ithekuke libhaliwe uthi khona ukhushilo kweziso kuphephile kodwa imbuzo ezintathu asibaliwe abaliwe kuthiwa siyahushula izwe esiphila kulona sinoNkulunkulu nangaphambi kwethu unyazi lwethu lesimthandayo usiphi imithetho ukuthi sikwazi ukuphila uma uphumela ngaphandle uzofica ingonyama iyaqoqa isizwe yakha abantu ukuthi baba abantu yakha nezintombi zakhona ukuthi ziphile kodwa ngaphezulu bese qhamuka uhulumeni uphethe 45 pound afika phihlize athi ngani namalungelo ukhulisa ingane yenkosazana iphume esandleni ibisi endlini yakhiwe ebhalwe ngamagama u4 ama-alphabet ifika ingene kuthiwe yini awungayibizi ibongo zabantu ifika ingene kuthiwe yini ungakubala isibongo ithi ngwakwasibindi isibeke idila kuthiwe wenzeni ngenze into ubaba noma bengayithandi ngakhulelwa ngahlawulwa ngizoholela ukuthi ngikhulelwe kwasasa lo hulumeni esibuye mase kade lokubhalisa kuthweni lale khadi libhalthwani akuthi ingane ebhathi kusasa bese kuthiwa ke kuthiwa kusasa lethe enye futhi ingane sizo edima sasa
lento ngesikhathi iqala khona baba babeko angazi banqindwa yini khona incwadi engasafundwa la imbhalo esithupha kuyiqala evesini ngoba zonke ingane zethu ziyaphutha uzoyifundela ba ayiphuzi nezakho awusicobelele insipho ogeza ngayo ukuthi ezami ke igeza ngale nsipho ingakho zingaphuzi khona incwadi eyifundwa la ekhaya yayifundwa ngishayidimele nasemabhasini le amabhlukwa ayisafundwa namhlanje ngoba seziyawaqhoka ayigqoki neyakho futhi eyakwasibindi kuphela igqokayo yakina lokuthi wena ntahla uthi kaNkulunkulu njoba sila simiselwe thina bashumayeli ukuthi sikhokhela abantu ngokuyikho futhi akufanele ube mkhulu ngaphezulu kwebandla omiselwe lona kufanele ube ngaphansi futhi umuntu ongayigqoni ngobemhlophe mayiza kuwe akufanele umthethise njengoba kwagcotshwa kwakungakufanelanga noma usugcotshiwe-ke phela umuntu ogcotshiwe bashumayeli muhle noma ngabe ubutshekatsheke doma kwagcotshwa masihleka eke sihleke singabagcotshwa eke sihleke nje abona masihleka sibahleka njalo ungabe umubi noma uhleka ugcotshwe kanjani uyabona lo ohleli naye eduzane awumthawula uthi siyabonana ezulwini umfundisi siyabonana ezulwini awuthawusethu zakho uthi siyabonana ezulwini phela uNkulunkulu la kunomsindo khona kahlali kubantu abangezwani futhi akahlali ithi inyanga yezulu kimi ngihlale usitshela kwaMshu ngingakabhabhatiswa sengibona ikhangilethe usizi olwalumququda kukhali lokho eminyango ngithi ubala ungena ngizwa khali isicathulo siko wangena lo muntu manje yabheka inyanga yezulu phezulu kulengisa isikhwama phakathi esikhwama khona impahla khona ikhadi lenhlangano yasikhipha yathi wena mfana ngisazokusebenzisa lento ijoinile ezulwini ayikho wasihlebhula ikhadi walenza ofisa ba4 waphuma naliphethe ngesandla ngalifuna esikhwameni ngangalithola kuze namhlanje kwalula nje wena wajoin inhlangano kwenze njani mase ngipapatisiwe uma ngiyopapatisiwe eJudiya sengene edokotela khona kahle khona indoda ehloniphekile nje mfuna ukubiza khona ingane zawo nomihlo ihloniphekile nje mangihleli khona bese emnyango sekuguqa uMazuma ogane kwanduli uthawu wepho lophakathi usulala nawe uvakashile ngithi mama ngizopapatisa kusasa uthawu yasajabula intombi washaya Nkosi yami wala lesini sawo uzopapatisa kuzohlehla kuyojabula msho ugogo wakho uMashandu ukuthi usuyiNazaretha ithi kodwa bekusahlela la ngithi ngibone kahle Mazuma indoda isukuma esihlalweni yamangenyawo ngaleso sikhathi inyanga yezulu yayishayela usizwe siseJudiya wathi ngale tempelini wathi ufikile olandelwa izizwe kathi yaphetha lo ngaboleka nawu nayi le ngoma ithi le ndoda ehloniphekile wena mfana isibizi igama kababa ithi wena mfana kabuyisa ungayikhulumi le ntona leli ikhehla wona umsebenzi walo ubambele wathatha into ngayona yakhe phela abantu abaqala ukuphika ushebo bobemphika namhlanje uthi uMazuma iyeke lonto lenganazi lutho izobuyela emuva wathona ngalo ofaka ikhanda phansi okhuluma njengalo baba wasemzini ungamlaleli ingane namhlanje zakhe isetembeziki indoda ehloniphekile njengesigugu yabona umgcotshwa noma ungahlonipheka kodwa ungcwele uma ungasakhombe lapha esikhona uhamba wedwa khohlwa nje ngisakulalela
futhi uma kwakhuluma kabi ngesihlalo ngibona ngiveza amazinyo la okuhleka uthi ngiyahleka kanti inhliziyo ibhekele ithi nangu umuntu ozongikhipha ekukholweni. Kolunye usuku kubaba uThimo kufika umakoti uthi baba sidele kahle nomyeni wami unemoto yakhe nami ngileyami inkinga abantwana sibatholi. Uthi baba uThimo hawu mntanami uzokhuluma indaba eyabantwana ukhuluma indaba ezinduna lezi ezigcwele ubuso. Hamba ke ngesonto leza ubuye nomyeni wakho uthi ngithe ngiyamcela nize nobabili. Bafika ngesonto elilandelayo uma beguqile uzephakamisa amehlo uthi hawu mntana musufikile umkhwenyana uzanayila base beguqa kanje. Mase beguqile uthi angithi umkakho lo uthi yebo uthi lalela ke umkakho emhlabeni nasezulwini kodwa ngicela ungisize ungamxoshi lo. Lethe ngizokutshela yona akangaphelele umendo kodwa fanele uganwe uthole umuntu ozokuzalela izingane ngoba thina boShembe mntasi imbumba lo okhalo lakhe sabeka izingane ezisikhombisa usayibulala zonke ngomjovo yahlela akusekho lutho khalo lwakhe. Ngolunye usuku kugula ingane kwaGumede umakhelwane wami enhla kwami-ke ngakhelele nomfundisi uButhelezi osonto eyiyoni. Bese ngibizwe kahle ekuseni intathakusa ngo-5 iphasika inkinga iphasika alikho kwamfundisi lisuke kwenye indawo phela iphasika lasemhlabeni libala ngalenyanga ngedate ngakusasa liye kwenye indawo. Igule ingane kaGumede umakhelwane nami yasuka kwamfundisi yafike yangavuka kuma isikhwehlelo umndondo siyandonda ngithi kwenze njani kuthiwa nangu bazamile unje uphethwe isalukazi esasemamboni kuthiwa umakhulu lithi hawu tata umakhelwana ingane kaGumede yamuka. Bese ngwele emuva hamba ngilanda ingubo bese ngithatha isihlabelelo ngithi abafaka amanzi lapeseli mangivula ukubhombela ngibhekise amanzi ngivele siphunyuke singene phakathi ngisikhiphe ngisibeke ngaphandle bese ngithi iphuzisene azokwehlapha amanzi emphinjeni ngoba isikhwehlela sivalile. Bachele kube khona imbijana amanzi angena emakhaleni yaqonda ingane kaGumede iyabuza intombazane ithi kahle kahle sekuhamba eyakwadludla ithi kuhamba kanjani makhulu ithi hayi ingane kaGumede simukile iswelekile. Hawu Shembe simbulele geza ikhwehlela umoya ulanda kude. Ngaphuma ngafike ngayindlini ngabeka isihlawulelo ngase ngibuka indaba phezulu ukukhayela ngathi Shembe mhla udabula ikhadi lami lezepolitiki lawo manje ngayivusa njengani. Mase kusile sebeyaphuma sebeza la ekhaya mabefika la ekhaya umthandazo ka9 bathi sifuna ukubona uShembe kwathi akusasondwa hlala phansi masicini uyakusasondwa. Mase ngena ngaphakathi bese kuyendlalwa ubaba uthi bese ehlala eminyango ebese besa bathi iphethe ingane ngetshani bekwe phansi kwathi hamba mama uyibika sizayigada yavele mase yasondele yavela suma ingane manje yagijima yafika abamba leli hlobo yathi we ma ubalo ngaphambi kwakho. Uthi kuShembe we mama leyo ngane ibintshontshwa idimoni ingakho ngihambe ngavusa lo mfana wami wazokhuluma ngegama lami uyasinda ukuba lo mfana kezanga kuwe idimoni bezoyithatha ngabe isihambile. Uthi nika iyayidela amafutha ke ukuze amahlula ngoba uphela ngaphakathi azophuma ngezathu mayisetoilet. Angimemanga ukuthi ngiyovusa omunye ngoba ngazi ingilosi ekimi khona nikiyena sishawa ilokho kusihlupayo ukuthi lento kuthiwa uyiyo waze kahle enhlizweni yakho ukuthi ayikho wabizwa ngobuhle uMshumayeli ufuna ukugcotshwa hayi ngoba isenhlizweni yakho.
Ingakho lokushumayela kwethu kuyefani. Usikelenga maniengesi besika Matthew 7 verse 21. Matthew 7:21. Ngizokhuluma ngephoyisa. Khona iphoyisa la ngapha eMthunzini. Umnguni bambiza ngoGephu. Amen. Uhamba ngemoto yamaphoyisa lelethwala imoto i-breakdown usuke eFryhead uye ekhaya. Uma eflethe idolobha bese vindwa inzalo entombazane athi uyayivika ivele ingene emgwaqweni ishaya ithuphe emotweni yamaphoyisa icela ulift. Abekame athi ngizamshayisa lo muntu. Ehlisi uthi kwenze njani ngomvimba emgwaqweni yathi impilo kaNkulunkulu ngicela ungisize. Kungiphula lift ngempangeni mawulahle empangeni nje sezoyithola imoto eziye ekhaya athi gibela sambe mayigibela iphakemeke le moto yamaphoyisa gibela ihlale phansi uma ihlala phansi ithi awehlise lo msindo uvulela iredo athi awehlisa ayithi uvala lento ayivulile vele utshela iphoyisa igqoke uniform avela phansi uthi angithi wena umshumalo umnguni emhleli uphethe unyazi ukuthi ukuthatha phela ukuthi phela kokuhlala ezandleni nasemaqakaleni nginisangoma bakhuluma kimi bathele moto uzofika uphephile la uyakhona ishayelwa umshumalo wonyazi uthi wathi ngicela ukutshela wena ngeke mina ngizobe iNazaretha ngoba uShembe wakho unyazi lwezulu unonya. Uthi kwenze njani ithi mina ngiyisangoma esondezayo ayikhona izawulengi vele kade usonda khona imali enhlanhla uthi ubona uNkulunkulu kade usehlathini ithi mina ngisondezayoni ungithatha uShembe unyazi lwezulu wathoza ngokukhombisa umntanami ukuthi umfula wasehuze mawuwelela kwelizayo uwela kanjani uthi sase siyahamba uthi lasihambe khona yaphela imizi uthi sahamba indawo ende ngithe masengikhathele wathi asambe umntanami sesofika masiqhamuka uthi khona umfula omnyama amanzi anyakaza khona umoya pheka umfula. Incwadi engibizile uyicuphile ubekile isithupha uthi amanzi anyakaza umoya khona ukoti nomhlophe osuka ngapha uhambe uzowela phesheya uthi phesheya khona abantu abayidlanzana abahleli bagagede. Hey weManazaretha abantu bancane basezulwini ngoba bangena ngeqiniso kunabasesibhokweni. Uthi
mase sifika lapha uthi mntana uyabona ke isesithabuni sokugcina uthe bese ebhukwini angazi lakho igama libhaliwe la uthe bese ebhukwini athi umthetho wami ke ngimala ibhuku lami leli ladalwa yimi ipeni lakhona leli wasethi kwela ngapha emva kwami ubone kwase kufola abantu wathi ngicela ikhadi lokwengena ezulwini ubusuwela la wasekhipha ithitha lela seyiyoni kwathi ayisebenzi lento la sifunele kaShembe semhleni wathi omunye ukhipha la sekwesele kwathi ayisebenzi lento la kwayivathwa ayifakile walela kufunakala ingubo emhlophe kuphela uthi phakathi emfuleni khona abantu wathi kade bangena umnazeli ufabamba amanzi basindeka abasakhuphuki khona baguqe ngaphandle uthi kuphelele zonke ivatho bathi Shembe sihawukele uthi mnazi sasihlanga laphi nani uthi wena wenze kahle uthathi ithikithi lakakuthike athi izibonelele uthe eqaleni ukotini ngama-stepisi busiyaqonda phezulu uyothe mawusuphe kwamanzi bese kufika umoya mawunezono kulahle phansi awukweleli pheshe uthi sami isikhathi eside kwasesekwedlulwa yedwa wahamba sathi uyawa waze wayehlangane iyaphela inkosi ithi uyambona ke loya umukelo umndeni wakhe uhambe kahle emhlabeni ngale kwakhe sekuzoqhamuka kuShembe lona yimina amfake ezweni lesethembiso uma sinamanga kanje sila kanjani uma sineyinhliziyo ezinjena awufunde Akusibonga abasho kimi ukuthi Nkosi abangene emusweni wezulu kuphela wezintando kababa osezulu ihlala phansi babisiningi ngoba noma singabiza enye ngeke abantu bayeke izono kodwa kugcineni mawusukhululele phansi usule uthawu ebe ngithulele kumshumayeli ukuze angilethele isiquqo angiphilile kahle mase sifikile kwenzeke njani uthawu umshumayeli namkhokheli ngicela ningithandazise ngisinde izingane senze zami isencane kabi usabe ukutshela ukuthi kumnyama phambili ngoba uyibona indlela kavele mawuhamba uyila kuyiwa khona ngamhlela la ngamhlela ngesikhathi seCovid uqhamuka amadoda amathathu lapha insizwa umshumayeli uNgcobo ngicabanga ukuthi khona la uzakheleni ngicabanga ukuthi khona nomshumayeli uMpanza ngicabanga ukuthi khona kuqhamuka insizwa entathu lapha omunye uphethe isigubhu sePowerade lona omunye umbethe oseyile ubenza amabhluwe bamkakile balandela izimponi zihlazange lobefutha besikhama esibhaqaza kuphuma ushibhoshi bese bethi sicela umuntu ozosisiza isibongo sakithi ke sibizeka kalula hambani phakathi bese beza bema nthi manje nikwenze njani athi lo muntu ngithi kula emzinyathi angifuni ukushisa isibongo kula emzinyathi mina ngizalo Mshumayeli ngicela ungithathe ungise kuShembe unyazi lwezulu angithethelele namhlanje mayewaqeda ukungithethelela ngifisa ukufa namhlanje kwenze njani uthi mana nguchazele mina bekuthi ubaba makade nikelisa uma ke yandi imali ekhaya insizwa umnikelo ngiyithathe ngiyoyidla angithethisa ubaba athi mayesele yakhe imali ayigcwalisele ayihambise kuShembe kodwa ke baba kugcinanga lapho awu nami ngamkhulu ngezwe ngibizwa ngobaba ngimncane kangaka ngekho uthi ke baba kugcinanga lapho uthi wathi umhlangano usehomisi uye eKhenani khona into zami bengishisa balale bonke abashadisa izidolo zamafoni bese ngifike ngithatha amafoni engiwathandayo
ngambe ngoda isothoma udlula umhlangano mapho kwentaba iKhenani uthi nakhona ngiphinde ngishisa into zami balala abantu ngithatha amafoni ngiwathandayo ngifuna lo shedisayo ashawe ukuthi ulatha amafoni abantu uthi kumbuzo kaphathi sekwenze njani manje wanje uthi lalela uhlupha ngoba uyajaha wena uthi kufika inkosi ilanga iphethe amalahle ngesandla yayisiwathele enyaweni yathi umuntu ohlula abazali bakhe wenziwa nje uthi angishisa amalahle akhuphuka njalo ngamlenze ngavuka ngajomba uthi lo yashisa njalo imlenze yakhe uthi lokhu angazi ngizobeka kanjani kodwa umngane nyawo usukhona uzomkhoreka futhi khona nomfundi usushoze nginawo hambeni nomvangela umdlulo ohloniphekile bazosho ukuthi ingane isencane Nkosi yamakhosi yobiphaphalazi uthi ke lokhu kushisa kwakhuphuka ngemlenze kwayebonke kwafika esupermarket uthi ke isupermarket ke isidilikele njalo sekuhambele siza la ikhona isupermarket akusekho lutho sengidinga manje ukuthi uShembe angithethele ngoba le supermarket ngeke isamila ngathi nibonile sakengene ngalo seningaphuma khona sohlangana ngapha egethini elikhulu nganikela baye bathi ke sishawa umhlahlo cha sishawa umhlahlo emahleni so sinikesa kahle sikuchazela ma unengilosi kahle uthi unqobo yeyiwe labo bantu othela bajikana usubakhohliwe uma ngiphuma ngapha kade bemile uyaphuza ibona lihlaza baqhaza ukuthi omunye osho ukuthi edushiposhi mawusuphelile bese ngibacelela ingane yathi ingane iguqa emile ngohamba ngenduku eqala ukukhuluma ngangophuma ngesango ngoba ngifunanga ukuzwa isiphetho sesono somuntu angikholwa ukuthi lo muntu wapi uma ke sikuleli bandla uShembe uphethe inkemba uShembe uphethe nokusindisa usikhethela wena ukuthi uyakuliphi isayidi uma nje uthanda kuba muhle kuNkulunkulu wenza into egcinwayo futhi uyalalela awenzi into la ekhaya kuthiwa kayenziwa baye bathi ke lo mfana oguqileke mayikhuluma ke uyakhuluma ezeqise uthi uShembe kimi mntanami leli thikithi alisebenzi lapha esiyakho khona uzolithola ngase ngithole lokubhabhadiswa ngaba yiNazaretha alikho elinye ngake nganalo nesikipa senhlangana kahle ngisembathi ngoba emzini kababa ngazi ngizoseneka sengizokwehlela ngezansi mama bakhona ngaphesheya awu amene uzacela nje awu niyabona ke sengizokwehlela ngezansi khona phela ngifuna ukwedlula khona umhlangano kaJanuwari nomhlangano kaJulayi uyokwenziwa ukuthi ube impumelelo ukuze kunciphe umsebenzi wabashumayeli la egcekeni lo mgwaqo okhuphukayo sebewuqamba igama bathi 2010 lo mgwaqo okhuphukayo ayithi nkosazana mayiphume ekhaya ize emhlanganweni isulukhesi silayishe kahle ithi lidonsa ngamasonto mana mntanami awulibeke phansi bese kuvula icansi libekwa phansi bese kuthiwa awusikhombisa ingubo ezemhlanganweni bese kukhishwa kuthiwa ke le hayi yasebhishi la yiyebuhleni le yokuye workshop ayile nansi ezulwini uzombatha la uzofika enkanda wenze yonke into lezi ke mntanami ziyasala nakulabo bangemuva abamaduku nabo bayaphila siphila nabo bahlungelwe izinto abazozigqoka esontweni ngelila ngakhuluma igwababa lochakide ulithi igwababa wechakide
wena njengoba inkukhu ingaka udla ikhanda kuphela uyeka isidumbu yini inkinga uthi hey wemngani wami imnandi inkukhu uzodla ihlo libuka bese ngisala sengedlule nasekhanda ngithola kodwa uzozithanda kahle ihlo ngoba liyaqhuma lamanzi aphakathi amnandi ngoba kodwa yamosha kuzokwenzeka-ke ma ingane yakhe isuke ekhaya kanti igqoka ingubo engekho uma ifike ezansi erenki bisi iyehle emotweni ithatha isukesi ilibeke ekhanda bisi ithatha isikhwama isigaxa ngapha bisi ithatha iy'cathulo ikhona bese eqhamuka insizwa encane leyo uchakide ithi inkosazana ngicela ukukuphathisa awuphethe kabuhlungu kanje bese behamba uchakide inkukhu uyilandela ngemuva kahle uyayilunguza ebese ethetha nophethe umthetho yena mfana umuntu ukusondela engane kanje athi hawu Mshu ngathi ngiyiphathisile hamba kathona mfana usheshe ubuye ngoba uzozonza umonakalo nyanya bese khambane egijima wathi hey Mshu ubone sengibuyile baba ngithi mina yebo kodwa le ngane ubususondele kabi kuyo athi Mshu kayembethe mangithola ihlo ngoba ngiqedile indaba inehlo mase ngithola ihlo njeke ngoba sengiqedile baba sebebona abanye ukuthi benze njani la ikhaya maNazaretha asoke senze asoke ngelilanga sihlanganisa umnikelo sithi baba njengoba size kuwe singabakho sizocela ukubuyela kuwe usesiqulu sesibili wathi ezulwini udaka lokubumba abantu alusekho sekwakhiwa abantu basesihogweni uthi umvakeli umdluli omdala kimi uthi ubombela wafikele emzini kayise emsizini wathi mayephatha inkonzo ngase ngibuka iwashi wathi inkosi la ngayathi khona basesihogweni abezayo sothi siphethe inkonzo bebuka iwashi ngoba vela basesihogweni ngathi ngithi ngibheka phansi ngimbuka amehlo wathi lalela mfana wena ungibuka usolayo angiphethe inkonzo yakomalume wakho washo walimisa igama yakomalume wakho ngiphethe inkonzo kaNkulunkulu ngeke sikhonze ukuthi emasifo singene ezulwini lo mvangeli wayikhuluma amaqiniso wayikhuluma amaqiniso lo mvangeli sengcina uNkulunkulu ekhaya enomsindo akahlali ucileni ukutshela unkosikazi wakho ukuthi uyamthanda akufanele ilanga liphume liye liyoshona ungambizanga unkosikazi agijima afike endlini athi babo ekhaya ungibizelani ukuthi mngami ngikubizela ukutshela ukuthi ngiyakuthanda ubizi ingane ihlala lapho uthi ugijime igijima ingane icabanga ukuthi ubaba ungithume esitolo ifike iguqi ithi baba phela ingane ayimi ngeenyawo phambi kayise ifike iguqe phansi umfana yaqoshama uthi ubaba ngithi ingane yami ngikutshela ukuthi ngiyakuthanda ibuyele emuva ingane yazi ukuthi ubaba uyamthanda kufanele indoda ayithema ihlele endlini isabala imali phethe uholethi izithi qoko kungena unkosikazi eminyango bese ufihla ngemuva ithi yini wena ufuna nda athi baba ngizile uzocela imali yakho ngizotshela ukuthi ngiyakuthanda funa into njalo uNkulunkulu ufuna umusa ufuna kuhlale kuhlekwa weyinsizwa enganwayo mawukhethile kahle sipholi phela zinhle lezinto amakhosazana nje manje kodwa uma izalwa umama owagcine engacacanga noyise yazalelwa komalume wayicela walobola khona azi ukuthi uthatha intandane awukwazi ukuyithethisa
uma i-ID blue yenza amakhisi amabili uthi ayobuza kuma wayo ngoba uma akayitholanga inhlanhla umendo thana akabona lesithando sami uma u-ayinaleli blue ungibiza sili-ayine sobabili uyifundise into yakho umxosha kanjani umuntu omlobolile umxosha kanjani umuntu omlobolile uthando luphelele manje ulengisa umama lo wayinesi umxolela uma uyinesi uyithi indoda isiphelele umsebenzi isebenza ey'kontrakini ithi inkosikazi umsebenzi waphela athi thatha lapha baba ngana uthatha isikhwama unikeza ubaba wakho ayothenga imboza athenge nesipoqo vela ngasena umsebenzi walutho maye kwasuka ubaba bisithi ingane kodwa ke ma ubaba uyamthengela into enhle uthi ngizomthengela ungiyasebenza vela imali asilete ngenamsebenzi ithe indoda isihambile kwaphela insuku ey'ntathu incwatshiwe yabuya kwabonakala esihlala libihlala kusona endlini yaso imili imalasi kwabizwa amaroma athandaza athela amanzi imalasi yathangisuke mase kulala kuvalwa endlini uvule kuseni imalasi ayikho kodwa njalo ngo-6 ntambama ingene kubaleka abantu iziyongena endlini ifike ihlale esihlaleni la ubaba wekhaya ihlala khona kwase kubizwa uManazaretha kwathiwa kwenze njani la ekhaya kubuza umshumalo nesibindi hayi lo owayithwele wabeka ngoba kanalutho uthi umshumali wenja kwenze njani wathi ngiyona inja mina ngoba wala ekhaya ngixoshiwe emndenini kuthi umkami ungibize ngaleli gama ngase ngiphenduka ngaba imalasi ezulwini hawu umkhaya lokho kade ekonje sebenza kahle ekwaliva bangasasebenza kaselutho ngo-1988 bewuthi amazikhupha la into phela kade kugidwe ezansi uma zikhupha lapha igudla inkosi ezalivunule intsha mayivunule bese ivinjwa umama athi mana mntanami hawu lezi zitho zakho ngifisa uzogana ekhaya umntanami useqalile ukusebenza inkosazana le eyayithoba igwaza phansi ngeumbrella ithi ma asazi noma lo mkhulumelayo uyakhuluma la mazwi washoyo athi mama hamba mntanami ngibonge maye phambili bese vinjo makoto semncane mana wesisi mana hawu ngoba nasho ithembelasho athi ngicela ungisize uzogana la ngane khona sibe babile ndodeni sakho umuzi phela la ekhaya ebuhleni noma ungashumayela kamnandi uhamba vakela ukho ndima nje ile hamba vakela indawo ukho la ekhaya ngisho abantu bangasuka ehleka swele kuseni koshona ilanga hamba vakela ukho futhi abantu ngeke bayeke izono mawuphatha inkonzo kuhleka la ekhaya bekuthi uma intombi zikhundla lapha ebese iyakalwa noma ngabe inemtsoli lesishwapha njengendlovu isithela bongixolela bokandlovu kodwa zazigana okubhekela ogogo bethu ukuthi kwangabheka ubuhle kodwa kwakwakhiwa umuzi awu baba dalwezo nomhlaba lapha ngithinde khona kabi umntwana wakho baba nakwabo kusasala yedwa baba sengaba intimbili kodwa ke mangifika ke la ekhaya ngafica oma bangaphakathi ngayidlala phansi bahleka bangikhombisa ukungithanda amen wangithanda Nkosi yamakhosi uyungithumeke la ngithumeka khona uma ngishayisa ubona ukuthi oho ingane sishayisile kisenca ngalawo mazwi ngicela ukwehlala ngezansi Nkosi kusiseni kuzwile amen izwi lamazwi lithe sovala ngesihlabelelo sekhulu na50 kohlabelela umshumayeli ungema
uwakithi amen Nkosi busise ukuphakama obangcwele